Përshëndetje miqtë mi. Welcome in this new video of the Albanian language. Today I'm going to continue with another short story. And this short story is written by Valentina Osejeva. Its title is Ndihma e Shokut. Ndihma e Shokut, a friend's help. Let's start. I will read it first in Albanian language and then we are going to see the translation. Vitja humbi rrugës bukën e mëngjesit. Në pushim të madh, të gjithë fëmijët po hanin. Vitja qëndroi i mënjanuar. Po ti, përse nuk ha? E pyeti Kolja. E humba bukën rrugës. Keq, shtoi Kolja, duke kafshuar një copë të madhe prej bukës së bardhë. Deri në drek bëhet kohë gjatë. Ku e humbe? E pyeti Misha. Nuk e di, ju përgjigj Vitja me zë të ulët dhe papritur u kthye nga ana tjetër. Më duket se ti e kishe në xhep. Duhet ta fshish në çantë, shtoi Misha. Por vllodhja nuk e pyeti. Ai ju afrua Vitjas, ndau në dysh bukën e lyer me gjal, e mori njërin copë dhe ja dha shokut duke i thënë: Merre, haje. Now let's see the translation in English. Vitja humbi rrugës bukën e mëngjesit. Vitja lost his breakfast bread on the way to school. Në pushim të madh, të gjithë fëmijët po hanin. Vitja i qëndroi i mënjanuar. During the big break, all the children were eating. Vitja stood aside. Po ti, përse nuk ha? E pyeti Kolja. Why aren't you eating? Asked Kolja. E humba bukën rrugës. I lost my bread on the way, said Vitja. Keq, shtoi Kolja, duke kafshuar një copë të madhe prej bukës së bardhë. Deri në drek bëhet kohë gjatë. That's bad, said Kolja, biting into a big piece of white bread. It's a long time until lunch. Ku e humbe? Pyeti Misha. Where did you lose it? Asked Misha. Nuk e di, ju përgjigj Vitja me zë të ulët dhe papritur u kthye nga ana tjetër. I don't know, answered Vitja quietly, turning away suddenly. Më duket se ti e kishe në xhep. Duhet ta fshish në çantë, shtoi Misha. I think you had it in your pocket. You should have kept it in your bag, asked Misha. Por vllodhja nuk e pyeti. Ai ju afrua Vitjas, ndau në dysh bukën e lyer me gjalp. E mori njërin copë dhe ja dha shokut duke i thënë. But Volodya didn't ask anything. He went up to Vitya, split his buttered bread in half, took one piece and handed it to his friend, saying, Mere, haje, take it, eat. Now let's see some useful expressions from this story so we can learn it in Albanian language. For example, ndihma e shokut, a friend's help. E humba bukën rrugës, I lost the bread on the way. Po ti, përse nuk ha? And you, why aren't you eating? Keq, that's bad or too bad. Deri në drek bëhet kohë gjatë. It's a long time until lunch. Ku e humbe? Where did you lose it? Nuk e di. I don't know. Me zë të ulët, in a low voice, quietly. U kthye nga ana tjetër. He turned to the other side. E ndau në dysh.
He split it in half. E lyer me gjalp. Spread with butter. Merre, haje. Take it. Eat it. Now, some vocabulary, food and everyday object from the story. Buka, buka, bread. Mëngjesi, mëngjesi, breakfast. Pushimi I madh, pushimi I madh, the big break. Çanta, çanta, bag. Top, top, piece. Gjalp, gjalp, butter. Rrug, rrug, road. Shock, shock, friend, a male friend. Të ndihmoj, to help you. Më vjen keq, I feel sorry. Mirësjellje, mirësjellje, kindness, politeness. And bamirësi, bamirësi, goodness, charity. So today in this video you learned a new story, Ndihma e shokut, a friend's help, and a lot of new vocabulary in Albanian language. If you have any questions, you want to ask me something, you can send me an email, gjulbegaj@gmail.com. Please subscribe on my channel, Learn Albanian with Viola, and if you can, then you can also buy my books that are available on Amazon about learning Albanian language from English or also from Italian language. I will put them in the description of this video. Thank you very much for always following me, and mirupafshim nga unë Viola.